kugarukaho. Umeze ute bwana Moses? Yes, ndashima Imana, meze neza. Umeze ute? Yego, meze neza cyane, ndakomeye. Reka nizere ko nawe ukomeye cyane kandi nizere ko uri amahoro. Ndi kubona rwose ukuntu uba wiyambariye nkabikunda cyane, nkumva ishyari riranyishe. Oya ndamahoro kabisa, nabo baraje babyumve ko ndamahoro, ahubwo bitegura amakuru adasanzwe nanjye mbasaniye. Birakomeye. Reka mbere yuko twanzika n'ama operation, reka mbanze mpe hari ndabivuga gute, ibi bitero bya Iran hari hakurya wamenye ko mu by'ukuri hari ndabivuga gutera, hari abaturage arumva hari abantu benshi b'abanya Iran baburiye mu bwato, baburi urengero neza. Yego. Byateje abantu urwikekwe n'amayobera adasanzwe, kubera ko ubwo bwato ngo bumwe mu bwato bukomeye cyane. Amakuru aravuga ko ntago haratangazwa umubare wabo, ariko biravuga ko ngo baba barasuye muri ayo mazi. Kandi ngo n'ubwato butwara abagenzi nyine, ngo harikangwa ko bwaba ari ubwato bwari butwaye abagize ab'ubutasi. Ingabo zirwanira mu mazi za Sri Lanka ngo nizo byemezwa ko zakoze ibi bintu. Ariko ngo zanarokoye n'abandi 32 niko amakuru ari kuvuga. Ntacyo nzi cyangwa se ntacyo namenye ku makuru arambuye, ariko ibintu biri kubera muri Iran ni akamaramaza. Amerika byamaze kumenyekana ko ngo Iran yifuje ko bagirana ibiganiro, ariko Amerika iravuga iti oya, twebwe ntago turi babandi bicuza kumanika gati bicaye. Ubaka kanya intambara niyo iri kugira gute, iri imbere ndetse niyo ikaze cyane. U Rwanda rero rwabirebye rutanga umuburo ku banyarwanda bari muri United Arab Emirates cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse n'abari muri hariya muri za Bahrain. Murabizi ko intambara ya Iran iri kugira ingaruka ku bihugu bitandukanye. Noneho abari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu b'abanyarwanda, reka tubanze tubagendera ubutumwa mbere yuko dukomeza n'andi makuru. Guverinoma y'u Rwanda biciye muri ambasade yarwo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko iri gukurikiranira hafi uko umutekano wifashe mu burasirazuba bwo hagati. Hanyuma ariko ni mu butumwa iriya ambasade y'u Rwanda yageneye abanyarwanda batuye cyangwa se bari mu ruzinduko mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Bahrain. Ibihugu byombi biri mu byo mu burasirazuba bwo hagati Iran ikomeje kugabaho ibitero karabutaka bya misile na drone. Ni mu rwego rwo kwihimura ku bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byayigabyeho kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Noneho rero ni ibitero buriya ngo byanasize byiciyemo abayobozi batandukanye barangajwe imbere n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Uyu twabigarutseho rugikubita. Ubwo rero ambasade y'u Rwanda muri United Arab Emirates mu butumwa yageneye abanyarwanda bari muri ubu bwami bwa Bahrain, dore n'ubu ngubu yasabye gukomeza kwitwararika no kurinda umutekano wabo bwite. Noneho kuri ubu itsinda rya ambasade n'abakonsiliere riri kuvugana n'abanyarwanda bavuganira hafi cyangwa se riri gukiranira hafi uko umutekano w'abanyarwanda wifashe. Noneho ubwo abanyarwanda noneho bari mu nshingano z'iryo tsinda ngo bari gukorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo abanyarwanda bahabwe serivisi n'ubufasha bukenewe. Urumva? Noneho ngo abanyarwanda bari muri biriya bihugu ngo bagiriwe inama. Nyabuneka umuntu uri muri biriya bihugu bya Bahrain cyangwa se muri United Arab Emirates, dore ubutumwa cyangwa se inama yagiriwe. Urumva? Akurikize amabwiriza y'umutekano atangwa n'inzego zifite ububasha mu bihugu barimo. Uri kumva iki kintu? Nta bintu byo gushya ubwoba ngo mve wahita uruduka ukiruka, ntago ibyo ari byo bisabwa. Ariko noneho by'umwihariko abari mu butembere baheze muri United Arab Emirates, abantu bakora kwigira za Dubai hariya kurya show muri honeymoon. Noneho abo basabwe kwiyandikisha kuri ambasade kugira ngo byorohe kubahereza ubufasha bukenewe. Bo berekeze kuri ambasade y'u Rwanda muri kiriya gihugu bahabwa ubufasha mu buryo bworoshye. Noneho abanyarwanda bari muri biriya bihugu byombi bashyiriyeho n'imirongo ya telefone bagomba kugira gute, kwandikira cyangwa se guhamagara mu rwego rwo kugira ngo bafashwe. Bahawe na email. Urumva? Noneho ubwo niyo rero ngira ngo duhita tugira gute tubabwira.
telefone bahawe ni akamenyetso ko guteranya, urumva, akamenyetso ko guteranya 97150824 akamenyetso ko guteranya 97150824 hari n'indi akamenyetso ko guteranya 971515425318 ndayisubiramo akamenyetso ko guteranya 9715425318 ndetse na email ngo ni ambaabudabi ngo ni ambaabudabi@minafet.gov.rw. Yes. Ndise ko wabyumva neza. ambaabudabi@minafet.gov.rw. Hanyuma hari ni ambaabudabi@minafet.gov.rw babarizaho ubufasha. Reka rero mu by'ukuri tubabwire ko ari uko ibintu bihagaze. Yes, reka mbere kuri ibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngira ngo abantu barabibona neza ko ari nabyo biri kuri titre. Reka mbere kuri inkuru y'ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Senateri Jim Risch ni perezida wa komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga wa Repubulika wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ku munsi w'ejo yari yahamagariye abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kureka amahitamo y'intambara, kuko uri kubibona ko urupfu rwawe iri ngoma ni amahitamo y'intambara, ni ukurenga ku gahenge ukurenga ku gahenge kandi kemejwe. Ariko M23 yari yavuze ko ngo itarebwa nako ako na Leta Kinshasa uburyo kari agahenge yagafashemo byari ibintu bidasobanutse. Yego. Ni akahenge kasabwe na Angola kandi M23 gize uyibona i Rwanda. Ariho ubwo ku itariki 18 agahenge kagombaga kubahirizwaho nibwo twumvise ngo Angola ngo yohereje ingabo ngo n'ibikoresho drone ndetse na Sukhoi 325. Izo drone rero zaje kuri iriya tariki ya 18 nyuma y'amasaha y'igicamunsi. Rwanda nabo nabagambanyi nyaboneka. M23 bayabibonye burya ntabwo yakwamaganira kure umuntu uvuga agahenge kandi M23 ivuga ko ikunda amahoro ngo rwose ngo bibe ari iby'ubusa. Arega kari agahenge abantu bajye bamenya ko kagiye gusabwa witwa Kisekedi agirwana inshuro zigera kuri 3. Buriya yari yavuze ati sa nkugera gutya bazubare mbereke. Nuko rero amayeri yabo rero yaraje kuvumburwa. M23 ubu ntago ikirebwa nako gahenge. Guverinoma ya Kongo na FARDC rero ngo bagombaga kureka ingamba zabo z'igisubizo cya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, bakubaha ihagarikwa ry'imirwano no gukorana n'abafatanyabikorwa cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubaka igisubizo cy'umutekano kirambye muri kariya karere. Uyu ni Senateri Jim Risch. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena ya Amerika, Senateri Jim Risch yasabye kandi impande zihanganye gusubira ku meza y'ibiganiro vuba cyane kuko kubaha amasezerano ariyo nzira yonyine ishoboka. Ibi Senateri Jim Risch yabitangaje nyuma y'uko kuri wa mbere ushize Amerika yari yafatiye ibihano u Rwanda by'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda. Abayobozi b'u Rwanda bahise rero bagaragaza ko iki cyemezo cyo gufatira ibihano uruhande rumwe kibogamye. U Rwanda n'ubundi rusanzwe ruvuga ko niba gufatira u Rwanda ibihano ari byo bizakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bihano rwabyakira na yombi rwose ndetse vuba cyane. Ariko noneho ibihano byafatiwe bari abayobozi uri wasutese buriya bizagira izihe ngaruka? Ntituza kubireberamo hano se tuzirebere hamwe turebe wambwiye hari zo wambwira. Ubwo Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo risubiza kuri biriya bihano yari yasohoye yari yavuze ko kuba ibihano byarafashwe byibasira uruhande rumwe muziri muri izi nzira z'amahoro mu buryo budakwiye ngo bigore ku kuri ndetse bikagaragaza mu buryo butari bwo imiterere nyayo y'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo. Ni icyo ngicyo u Rwanda rwari irwavuze ku bijyanye n'ingaruka. Rero nibyo nanakubwiraga, turaje twinjire mu miripuko ku bijyanye n'ingaruka u Rwanda rwahura nazo nyuma y'ibi bintu cyangwa se y'izi saga y'ibi bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda. Kandi wubike ko ibihano byafashwe hamaze iminsi nk'itatu dutangaje ibya telefone
ibya telefone ya leta zunze ubumwe za Amerika yavuye i Kigali yerekeza i Washington bishoboka ko yari kuburizamo biriya bihano kuko perezida Kagame ariko birengaho birafatwa yego ariko noneho hari umusenateri wa Amerika hari wo muri mu ishyaka ry'abarepublicain wari mu Rwanda wabiganirijweho n'u Rwanda perezida Kagame ubwo yaramwihamagarira amubwira ati amusobanurira ikibazo uko kimeze from A to Z ariko nawe aza guhamagara Washington avugana n'uwitwa ngo J.D. Vance ni vice president birangira n'ubundi Amerika ibaye icyo bita wet blanket cyangwa se kiringiti gitose kitiyoroswa ni ibintu rero Kinshasa yishimiye cyane kubona abajenerali bo mu ngabo z'u Rwanda bahawe ibihano ndetse abari kwisonga cyane mu ngabo z'u Rwanda nibi bihano bihawe Mubaraka Muganga General Mubaraka Muganga bigahabwa Rukika Rusisi bigahabwa mu by'ukuri n'abandi ni ibihano biba bije bikakaye yego rero ubwo nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika ziteye indi ntambwe zifatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda Defense Force ndetse n'abajenerali bacyo 4 urumva bakuru ubu ikirimo kwibazwa ni ukumenya niba hari icyo ibi bihano bizahindura ku biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ingaruka bizagira kuri RDF muri rusange ndetse no mu bikorwa byo kubungabunga amahoro irimo hirya no hino muri Afurika. Cyo ni ikibazo nkeka ko buri wese ahari aka kanya ari kwibaza. Ubwo rero ntago tugaruka kuri ibi bihano byafatiwe abarimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo kandi wahoze ayobora ingabo zidasanzwe z'u Rwanda ikizwe nka Special Force ni Major General Rukika Rusisi ndetse n'umuyobozi w'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda ziri kuri ubu ariwe Brigadier General Stanislas Gashugi niwe wasimbuye Karusisi. Noneho rero ni ibihano byaje byiyongera ku byafatiwe James Kabarebe ubyibuke James Kabarebe yafatiwe ibihano ku itariki 20 Gashyantare umwaka ushize abantu bose bahawe ibihano bashinjwa gutera inkunga iziguye cyangwa se itaziguye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ibyo ngo bikaba byaratumye inyeshyamba zifata igice kinini cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urabyumva neza ifatwa rya Uvira noneho n'ibihano bya Washington ubundi ifatwa rya Uvira Washington yahisi ikanura nta n'ukwezi guciyeho dusinya amasezerano yasinywe tariki 4 Uvira yafashwe tariki zingahe Uvira yafashe ni 7 10 na zingahe 10 nta nicyo donc nta minsi 10 yariciyeho basinya amasezerano ariko ikintu kitari kuvugwa cyane muri ibi bihano bishya nuko kuri ubu bireba igisirikare cy'u Rwanda muri rusange iki cyemezo cya Amerika cyafashwe nyuma y'amezi 2 hasinywa amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda ariko cyane cyane nyuma y'uko umutekano ukomeje kuba muke kuri tele noneho rero nyuma yo gusinyira amasezerano nibwo M23 yagize itya advancinga ifata umujyi wa Uvira kandi urabizi ko yo M23 irwanye ngo n'u Rwanda ruba rurwanye niko guverinoma Kinshasa ibyita ndetse n'abumva politique propaganda zayo ku rundi ruhande ariko bivuga ko nta ngaruka zikazi ibi byagira ku ngabo z'u Rwanda nazo kuko n'ubundi na generali James Kabarebe byaramufatiwe kandi n'umuntu akazi karakomeza ngo kubera ko ngo afite ahantu u Rwanda rufite currencies nyinshi rufite ahantu henshi rushobora gukura intwaro no kugura mu Bushinwa se ntibagura intwaro kandi kaza ari karahutaka muri Israel uretse ko Israel na Amerika ari umwana na se nabo bishobora kugira Turukiya se ho ni wakura intwaro ubusanzwe rero nta nubwo rwose ibikoresho byinshi by'ingenzi igisirikare cy'u Rwanda gifite biva muri Amerika abibaza ko rero hari ingaruka byagira ni mukure amerwe mwisaho ikindi kandi ngo igisirikare cy'u Rwanda gifitanye isano rya bugufi n'ubukungu bw'u Rwanda mu nzego zitandukanye dukwa ngo mu bijyanye n'ubwubatsi logistique ubuhinzi n'itumanaho ibigo nka Crystal Ventures Limited Agro-Processing Industries cyangwa se Horizon Group byose bifitanye isano y'amafaranga n'igisirikare cy'u Rwanda ibihano bya Amerika rero bishobora kutagira ingaruka nanke zifatika ku gisirikare cy'u Rwanda bishobora kuza ariko ntizibe zangaruka zidasanzwe Iraq Uburusiya Irani urumva nkuko bivugwa ibi ni ibihugu bimwe byagiye bifatirwa ibihano ariko rwose bikagira igisirikare gikomeye ahubwo ni byatera kwibaza umuntu
ni iki wenda nk'imishahara y'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu bihugu nka Repubulika ya Centrafrica cyangwa muri Mozambique, wakwibaza uti amafaranga ava he? Ni kimwe mu bihugu bya mbere muri Afurika bigira uruhare runini mu kubungabunga amahoro muri Afurika. Loni uribaza uti se izakora iki nyuma yenda y'ibi bihano? Ni gute izasolvinga iki kibazo? Kuko Amerika ni kimwe mu bihugu bitanga amafaranga menshi muri Loni. Ibi wenda niho bishobora hashobora kuva ikibazo, ariko mu buryo buziguye nta kindi gihano cyangwa se nta yindi ngaruka ikomeye bigaragazwa ko byagira ku Rwanda. Ubwo cyari gihangayikishije ni kubona intwaro zigezweho. Yego twinjire muri ku kibuga cy'imirwano bwana Moses. Aho byacitse ni he? Navuze numva hari uduce turi Tombe. Ubundi Kibati ho bimeze bite? Kibati ngo yaje gufatwa. Kibati yaje gufatwa ndetse ibiramo imituko ku rwego rwo hejuru gusa nimirwa n'ubundi twari tumaze imbisi n'ubundi tubona, ariko n'ubundi Kibati abantu bataza kugira ngo ntabwo harimo baba kubya gatatu bari barimo, ariko bari mu gice gito nago bari barimo hose muri rusange. No kuvuga ngo bari bafite byibuza nka 45%. Ikindi gice gisigaye cyari kirimo coalition ya FARDC. Nimirwano rero aha ya Kibati yari maze imisi itari miki. Mama 23 irasana bikomeye rwose n'igisirikare cya FARDC uko bwije nuko buke witwa General Widoshimira ndetse na Janvier Karage bari barakaniye. Ariko iyi mama 23 murabizi ko mu minsi yashize yagize gukira deployinga ndetse ahantu hajyaho n'inkingi za mwamba. Bahanga rwose mu bijyanye no guhanura indege ndetse no kurasa bikomeye berekeza ari za Kibati ndetse na FARDC ari maze iminsi nagira gutye tundi bikoresho imenara ku kibuga cy'indege cya Pinga Airport bihabwa FDN ndetse n'abazarindi byose murabizi. Nta kabuza rero n'ubundi muri bwa budasa bwa mama 23 bwana Fagika Inamura baza kugira guta irabaritagura irabatsinda irababwira ati mwisubire zone ya Warikare irabatikura. Bahungiye zone ya Warikare benshi. Zone ya Warikare n'ubundi hari wa M23 urabyuka ko hari kuwe sinibuka ikwezi ariko cyari gihe ni mwaka ushize cyari gihe Doha. Yego M23 yerekeza yendaga kwerekeza Doha. Umutwe wa M23 rero wisubije ngo bidasubirwaho agace ka Kibati tumaze iminsi tubabwira ko kaberamo imirwano ikomeye. Ni muri Warikare nyuma y'iminsi 3. Uyu wari umunsi wa 4 w'imirwano yikurikiranya. Noneho ku wa kabiri Werurwe nibwo M23 yari yatangiye no kukinjiramo. Ku wa kabiri tariki 3 Werurwe. FARDC rero na Wazalendo na FDLR nyuma yo kurushwa imbaraga, amakuru avuga ko ngo bahise bahungira mu midugudu ya Miba ndetse na Mungazi. Iyi Miba nayo iri strategique kuko ibafasha gukontrola cyangwa se kureba ibiri kubera muri Karehe. Ugumfe ko ibintu bitoroshye. Hanyuma ku ya 28 Gashyantare nibwo M23 yari yambuwe kari ya gace nyuma y'imirwano ikomeye yari yayisekiranyije n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ubu rero totali Tombe Kibati Tombe Kibati bwamaze gufatwa nyine intari zamaze kwiga. Ahandi byifashe bite? Iyi Kibati ifashwe nyuma yuko hari hafashwa agace kitwa Kazinga. Iyi Kazinga ni agace k'ingenzi cyane muri teritwari ya Masisi. Nitubabwira gufata agace tujye tubabwira n'umumaro bigiye kugira M23. Ejo tuzabwira umumaro gufata Kibati bizagirira M23 kwifatwa rya Pinga ya Warikare. Ariko noneho hari iyi Kazinga yo muri Masisi ingabo za Kongo zirukanywemo. Yego ni Kazinga y'ingenzi cyane. Oya ni Kazinga strategique kuko barizwa muri za Osobanyungo ya Misegiteri. M23 yo kwigarurira Kazinga. Yego byayikomeje cyane. Ibyumweru 2 bishize nibwo ririya huriro ryari ryafashe Kazinga n'uturere duce tw'ingenzi muri Masisi mu mugambi wo kwisubiza agace gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Ndavuga FARDC nyine na Wazalendo bari bafashe Kazinga n'utundi duce tugera kuri 5 M23 itubambuye mu gihe kitarenze iminsi 5. Ko duce twose n'uduce dukunga ikitwa ibuye ryo ubundi. Yego amakuru akavuga ko ingabo za M23 zari zaturutse mu bice bya Ndete na Gasopo nibo bateye Kazinga mu gitondo cyo ku munsi w'ejo mbere yuko haba imirwano yumvikanyemo imbunda ziremere na za Morutsiye ngo zarumvikanaga cyane ndetse n'intoya. Kazinga yasubijwe mu biganza bya M23 ubundi isanzwe ibamo ibirindiro by'ingenzi biherereye muri segiteri ya Osobanyungo nkuko wabivugaga. Aka gace gaherereye hariya aho gaherereye gashobora gufungura inzira igana ahitwa Buhimba. Ni muri groupement ya Walawa Yungu. Urumva iherereye muri teritwari ya Warikare ndetse unagana muri Gatoye mu majyepfo ya teritwari
ahangaha rero ni nka junction urahagarara ikazinga ukamenya ibiri kubera muri Buhimba ku buryo wahohereza ingabo bibaye ngombwa cyangwa se ingabo ziri Buhimba ukazibwira uti muze mube mukora patrouille hano muri Gatoya uri kumva icyo kintu ni ibice bigiye biri strategy M23 rero birancanga hari uduce yemera kurekura yadufashe yiyushya kuya ibyo bice ngo ntabwo biba ari by'ingenzi cyangwa biba ari by'ingenzi ibi byose rero M23 iba yabirenzeho ikifatira akazinga kugira ngo ikontorore Buhimba idakoresheje ingabo nyinshi inakontorore hitwa ahangaha nyine Gatoya idakoresheje ingabo nyinshi hanyuma bikayiha uyu mutwe rero unaheruka kwisubiza uduce twa Luke na Kasenyi ubushobozi bwo kwagurira ibikorwa byabo mu zindi groupe amazirimo ya Walowa Yungu, Walowa Uloba na Walowa Rwanda zose zo muri Warikari none niba M23 ifite ubushobozi bwo kuyobora groupe itazirimo ubushobozi bwa Makenga ubutekerezaho ikinyaboneka ubwo bushobozi bwo gukontorora groupe mitarimo nuko ibifite ibice strategique usanga micungamiye rimwe na rimwe za groupe bigatuma rero kuzikontora byakora kuko buriya tubareyenda aha hantu dutoye umuntu uramutse atari hano aha twicaye akaba ari kuri wa musozi wa harya hejuru yego icyo gihe afite kukontorora hano kandi adahari wakwinjira muri kwese akakurasa mu mutwe kabamara yego ni nk'umuntu ushobora kuba reba uri Nyabugogo urebe iyi misozi aha hano hejuru y'igiti cy'inyoni hose uburyo cyunamiye ari strategique nuko rero na 23 niko iteye yego noneho bikavugwa neza ko rero Makenga agiye kwihorera mu buryo budasanzwe ndetse kwihorera byatangiye ejo ndi hishwe Colonel ukwishatse wa FDLR wiciwe hariya mu bice bya Masisi hariya mu Rubaya hari nundi ninde Tebengele ni Tebengele yego nawe wiciwe hariya uyahoze mu mutwe wa Raya Motombo akaza kwinjira muri FARDC mu mpera z'umwaka ushize ariko yaje kwicwa na M23 ndetse ngo arashakwa n'abandi b'amazina akomeye uko igikuba cyacitse muri M23 hicwa Wiringoma na muri FARDC agomba kwicwa undi ubwo rero bacitambwe bano baragiye bari menge uwo bohereza na kubera byagorana uzimpamvu se general Chiko Chitambwe nyuma y'urupfu rw'uwitwa Peter Chirimwami uriya niwe wari kugenda yamubereye igitambo kuko uwitwa general ariko M23 nayo bayikozemo kuyikoramo byo ntabwo bibarega ku rugamba buriya bazi Wiringoma numwe mu bantu bikimenya bose muri M23 nyingi ya mwamba numwe mu bantu bikimenya bose ariko ku rugamba n'ubundi uko byagenda kose kugira ngo urusinde hagomba gupfa abantu bakomeje kumamagara bavuga ati buriya ntazabikwa nka batera so tukabona yagarutse ntabwo Wiringoma ariko bimeze byararangiye nyaboneka ntago twabivuga gutyo nk'abashinyaguzi yego hanyuma Makenga wari wavuzweho ko ariko hari ukuntu ngo yarokokiye mu banyamasengesho General Sultan Makenga no kuvanga rega buri operation ya Wiringoma ni operation tuba twarakurikiranye 5 kuri 5 ngo byagenze bitakwepera mu masengesho no kuvango drone yaraje drone iza aba bagabo bari mu nda cyane mu Rubaye ndetse n'ahantu bari harinzwe kabisa ari ingabo zihagose ibyo bicubona ko birenzwe kuri rwego hejuru drone kimera kuza rero hari telefone yaturutse ahantu nashaka kuvuga ubwo hashobora kuba ari Canzu hashobora kuba ari Goma cyangwa za Rumanga yego irabamagaga babwira ati aho hantu muri murarashwe murapfuye karabaye uwitwa Wiringoma nk'umuntu wifite ipeti rya koloneli ahita azamuka inkungugu n'abari bamurinze urumva hariya buri muntu abafite abarinzi yego ahita ava mu mvumo bari barimo azamuka hejuru bivuga ko ngo n'abarinzi barasanywe nawe yego arazamuka hejuru akigera hejuru rero kuko bababwiye drone zisa nkaho zihageze iya mbere nibwo ari hakandagiye Makenga akiri mu buvumo atari yazamuka ubwo urumva nawe yarari kwiyegeranya kugira ngo azamuke bari kwicirwa rimwe iyo bahita bashyirwa bose bakazamukira rimwe buriya ni nk'Imana bavugiye ariko ngo hakoze drone ebyiri muri operation ni drone ebyiri ni ukuvuga ngo Wiringoma kimara kuzamuka we byarahuriranye na drone cyagera irekura bombe irekura bombe ya mbere ikubita hahantu bari hasenye urumva ibikuta byahise bimubwira drone iramubora irongera itera indi bombe ya kabiri karabaye ihita igira gute ihita imushwanyaguza noneho uwitwa Makenga urumva ahantu bari hahise aba uburangayiro ubuvumo wabubona noneho neza ku buryo ushobora kubutabataba yego w'ikintu yakoze drone ikimara gutera izo bombe yo yarakomeje iragenda urumva bahita babyumva ko ihavuye ayahise azamukamo inkungugu hari urusengero rwari ruri hafi
arangije aragenda nyamuneka ahita yigira mu rusengero ajya gusenga drone ya kabiri ikimara kuza iraza ahantu hose bari ikizi yuko hakiri n'abahumeka kugira ngo hataza kugira n'ujya gutanga ubutumwa bw'ukuntu ibintu byagenze. Yego, ihita ihatabataba iraharasa kabisa ku buryo bukomeye cyane. Ikimara kuharasa rero icyabaye yaharashe we yamaze kugira gute, yamaze kuhava yibereye aho ngaho. Ubwo FARDC yagerageje guhita yohereza bombe izindi drone abasirikare barwanira ku butaka. Izo drone zose zari zimaze kuharasa zageze umunyonga zizeye ko zabisoje. Yes, FARDC itayohereza abasirikare barwanira ku butaka kugira ngo baze kwibana mayiti, batware n'amayiti bagaragaze gihari. Noneho bagaragaze gihame bavuye bati kanaka twamuraje kanaka twamurasiye amafi. Ibaza bafite mayiti ya Wiringoma bari kugenda bayimanitse hejuru bari abazalendo. Urumva byaba ari hatari. Yego, bacyohereje umusada rero na 23 hari umusada udasanzwe yahise yohereza. Noneho ako kanya operation special force idasanzwe basanga amaze kuhageza n'ibikoresho byo kuba barasa indege bameze batya n'amaradari. Baje gukora isuku yo gukura abantu baho aho ngaho bahakomerekeye, kubungabunga amayiti zabo. Urumva na Makenga nibwo bahise bamukura baramutwara. Makenga rero nawe yari yavuze ko yishwe ariko ntago ari ukuri, kuko yagaragaye ejo bundi i Rumangabo ahahoze yitwa Rumarangabo haza kwitwa Rumangabo. Jean Sultan Makenga ngiye kugaragara mu ruhame nyuma y'icyumweru abikwa ku munsi wo kwa mbere nibwo yagaragaye. Video ngira ngo bazibonye. Yari hariya ni Rucuru muri Rumangabo muri Rucuru. Yego, yarimo mu muhango wo gusoza amahugurwa ku basirikare bo mu mutwe udasanzwe 1518. Abangaba bakubye abangaba 1500. Ndagira ngo uvuge ubushobozi bwa ni babanyadushoka. Yabahaye ubutumwa bukomeye cyane bigaragaramo kwihorera ko bishoboka. No bangaba kugira ngo abantu babyumve. Defense imwe bageze kuri 15 bayarasa nka bato nka zinga ashobora kuyohereza mu mujyi wa Uvira kabahagama. Ubu ngubu noneho yavuga ati ndababwiye nti guhera uyu munsi byari kwa tariki 2 Werurwe muri abasirikare ba Armée Révolutionnaire Congolaise. Yego, mwarangije amahugurwa yanyu, ubu mushobora kwambara ingofero zanyu. Kugira ngo mushaka kwambara ingofero zanyu ni mushobora kurwanira igihugu, mushobora guhangana na ziriya nkora amaraso zo kwa Tshisekedi. Ni Sultan Makenga rero ubwo icy'ubuzima cyo tugikureho iyobera. Makenga ni muzima. Hanyuma hamaze iminsi havugwa urwikeko hariya mu bice bya Kisangani mu ntara Copo hagabwa ibitero. Event ishobora kuba iri hafi ya Kisangani. Mama 23 hafi ya aregaye nayo irabyigamba kiri guhaga biriya bitero bya drone FARDC yagabye. Urumva yicishije Wiringoma bishaka kuza kuyikoraho. Umvitse n'abantu bagomba kumenya. M23 yatangiye kurasa kuri Kisangani. Umvitse n'abantu bagomba kumenya. Mama 23 Kisangani. Kisangani hariya hafi n'ikibuga cy'indege ihafite ibirindiro. Impamvu ryiriya raswa rya drone Yego, zari zihari zari zahasigaye kugira ngo Mama 23 yagurutse kamikazi. Yari ifite amakuru yuko ibirindiro byabo byegereye hariya za Kisangani biri buraswe n'ingabo za FARDC. Niko guhaguruka wa mugambi bajya kugira gute, bajya kupfubye. Buri abantu batanagira ngo Mama 23 yarashe Kisangani yihorera kuri drone zaturutse hariya zijya kurasa Wiringoma cyangwa se n'abandi bayobozi. Umugambi wari uwe. Umugambi wari uko hariya za Kisangani hari igice cy'ifite ibirindiro bikomeye bya 23 byegereye hariya kabisa. Ariko okay, nibyo rero bashakaga guhaguruka ngo bajye gushegesha amakuru 23 za kuyamenya batari bahaguruka. Hiti batanga yoherekeza kamikazi zirabaza indege zirazirasa bura kira ikibuga cya Kisangani cyangirikijwe indege zigera kuri 2 zo mu bwoko bwa C-4. M23 imaze iminsi yigamba ko izajya irasa Kisangani na Bujumbura kuko niho ibitero bitera biturutse. Yego, birashoboka ko na Bujumbura ngo ubwoba ni bwose ngo ama GPS hari ukuntu yavangiwe ngo ndayishimiye hari ukuntu apanga igendo rwose zigapfa. Oya n'ubundi arega bamaze iminsi baninjira twitegura urupfu rw'umuperezida mu ikijyanye n'itumanaho ry'ikoranabuhanga rya twitegura urupfu rw'umuperezida hano mu karere. Birashoboka cyane kuko urumva Mama 23 nta gahunda ifite yo guhagarara nyuma kuko na FARDC yamaze kubona ko burase FARDC wabonye Tshisekedi afite imikino. Tshisekedi nta mikino afite mu nyanya. Yego, hanyuma yitwa hari umusirikare nka data ariko M23 natwirwana Amadou. Uziko Amadou asigaye arusha M23 mu byukuri kubanguka.
ntabwo yarusha M23 kwambuka ko biteye ubwoba se. Aya maduwe muri twirwaneho yagize gutya, witwa ngo ni Colonel Joseph Nganzo Olikwa Tipi wo mu ngabo za Congo FARDC yiciwe mu mirwano yasakiranyije FARDC n'abayifasha bose ku rugamba n'ihuriro ry'ingabo za twirwaneho na M23 barwanye. Uwitwa Colonel Nganzo yari uyu ni wumva umukoroneli yishwe nyaboneka wari umuntu ukomeye. Abato biciwe muri ibyo bice bari benshi. Nganzo yarasanzwe ari umuyobozi wungirije wa brigade ya 12 ingabo za Kongo ikorera mu Minembwe, gusa yanabaye umuyobozi wa brigade ya 112 ya FARDC. Kwa kabiri tariki 3 Werurwe nibwo yiciwe muri kano gace ko mu Mikenke muri commune ya Minembwe ahakomeje kubera imirwano y'ishyiraniro hagati ya coalition na M23. Uyu Kano wari uyoboye abasirikare ba FARDC mu mutwe udasanzwe uzwi nka Hibu Special Force no mu Hibu. Barimo barwanira mu Minembwe, yarashwe na Mudahusha wa M23 na twirwaneho nyuma yo gutegwa igico. Uyu mugabo yishwe mu gihe yari yarafatiwe ibihano n'umuryango umwe bw'Uburayi bijyanye n'ibitero abasirikare yarayoboye bagiye bagaba ku baturage bo mu Minembwe, ndetse n'ibyaha birimo gusambanya abagore ku ngufu bagiye bakora hagati muri Kamena na Nukuboza mu mwaka 2021. Uyu rero ntakiri mu mwuka w'abazima. Uyu nawe hari umuntu yapfuye nawe bavuga Tombe. Ariko ngo urupfu rw'uyu Kano Tipi Colonel Tipi mu Mikenke ngo rwongeye gukaza umwuka mu w'intambara mu misozi y'Imurenge. Ubwo rero uyu Nganzo Tipi Olikwa rwose kuba yapfuye ngo abimurenge ubwoba ni bwose, bashobora kuba hagiye kuba intambara ikomeye. Hanyuma ni hehe hari indi operation wazo umbwira ni mu Mikenke mu Minembwe ni zose ziri mu Mikenke ziri mu Minembwe nako ni ukuvuga ngo ni drone y'ubutasi imaze kurasirwa hano muri mu nkengero za Rugezi. Ni drone y'ubutasi rero yarashwe ku isaha 11. Nakomeje guperereza amakuru ndaperereza barambwira batari ko nyamara bagana Moses drone y'ubutasi igisirikare cya FARDC yacyo yarashwe. Ati hari gahunda gihari yo kuza kuzenguruka hitwa Rugezi ikinjira Rugezi ndani kareba defense za 23 zihari zifite ubushobozi, ndetse ikamekinga sure yuko nta n'amaradar ari muri kira gice cy'Iminembwe. Nyuma yaho gati cyari kigiye gukurikira ni mirwano yo ku butaka ndetse n'irasa ry'indege hano muri Rugezi. No kuvuga ngo rero ibyo byose nyuma yuko iyo operation ibaye igisirikare cya 23 cyaje kwita kiburizamo ibitero bya FARDC ku ndege zagombaga guturuka ahitwa Ibujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndada International Airport. CH-4 ebyiri zizateguwe kugira ngo indege ijya kuzirebera yuko hasukuye zihaguruke, umugambi waso wose wamaze kuba upfa. Yego. Ahandi nahitwa Bidego. Bidego ku batazi naho ni mu Minembwe amaze iminsi yabera imiripuko ku rwego rwo hejuru, ndetse ni n'agace FARDC maze iminsi igamba yuko kugeza amaginga yikiga kontrola. Amakuru rero ahari abantu bagomba kumenya ni uko ahabyukiye imirwano ikomeye cyane. Imirwano yatangiye ku isaha y'isa 9 n'igice, urumva yuko byari mu rukerera. Iyi mirwano rero mu kanya gato gashize nibwo twakire report ya risasi na magerohi ituruka muri ibice byano Iminembwe ahitwa Bidego. Mama 23 yarwanye iminota 45 ya mbere yakoresha habanje gukoreshwa zimwe mu mbunda zemereye izitwa za Morute cyangwa se Morute 70 zitwa mota 120. Ubwo ni Igifaransa n'Icyongereza mvuza abantu babyumve neza bataza kujyana n'imbunda ebyiri zitandukanye aza kubyitiranya. Zakoreshejwe ndetse hanakoreshwa zimwe mu mbunda za tweruve amatweruve akoreshejwe zitwa za 60 mm Nova model. Yego izo zose zakoreshejwe. Ndetse iyi mirwano ku isaha y'isa 11 zuzuye. Amakuru mfite nuko byibura kimwe mu gifaru cyarasaga 23 cyari kiri mu misozi ya Bidego bari bamaze kugisenya. Ariko kandi haza guhita habaho imirwano kikimara gusenwa advance abaho kwataka kwa Barundi. Aha hari n'abacancuro muri uku kwataka kwa Barundi rero ntago byaje kubahira kuko byaje kugera ku isa y'isa 12. Abarundi bataratu bamaze kwasiga ubuzima, bari bamaze gufatwa ndetse bamaze gufatwa n'ibikoresho birimo imbunda ebyiri zo mu bwoko bwa mota 120 cyangwa motsi 70 zari zimaze gufatwa n'izindi mbunda ntoya nazo zari zimaze gufatwa.
abenshi bari bamaze gukuramo uniform birutse. Gusa mama 23 yatwaye matekwa irangije igaruka inyuma, ntabwo yagerageje kuba aka gace yakigarurira kuko ntabwo kari gakenewe mu gihe ari ikeneye. Yego, yitwa Benjamin Netanyahu, ni minisitiri w'intebe wa Isirayeli. Ku cyumweru yifashishije amagambo yo muri Tora agereranya ubutegetsi bwa Iran na Amaleki, umwanzi wa kera uvugwa muri Bibiliya y'Abaheburayo. Nk'uko byatangajwe na Middle East Monitor, ayo magambo yayavugiye aho igisasu cya misile bivugwa ko cyaturutse muri Iran cyaguye. Agira ati mu isomo rya Tora ryo muri iki cyumweru dusoma ngo mwibuke ibyo Abamaleki yabagiriye, turibuka kandi tugakora. Mu byanditswe n'Abaheburayo, Abamaleki avugwa nk'umwanzi uhoraho w'Abayisirayeli. Hari n'umurongo muri Bibiliya ya mbere Samueli igice cya 15:3 uvuga itegeko ryo kubarwanya rikomeye cyane. Amagambo bamwe ku rwego mpuzamahanga banenga ko ashobora kumvikana nkashishikariza kurimbura burundu. Si ubwa mbere Netanyahu akoresheje iri gereranya mu kwakira 2023 ubwo hashyirwagaho guverinoma y'ubumwe mu bihe by'intambara, yongeye kwifashisha ijambo Abamaleki yerekeza kuri Hamasi ndetse no mu ntangiriro z'igitero cy'ingabo za Isirayeli muri Gaza. Aya magambo yateje impaka zikomeye ku rwego mpuzamahanga ndetse anagarukwaho mu rubanza Afurika y'Epfo yarezemo Isirayeli mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera International Court of Justice, ivuga ko hari imvugo ishobora gusobanurwa nk'ishishikariza kurimbura burundu. Netanyahu we yireguye avuga ko ayo magambo atari uguhamagarira kurimbura abantu, ko ahubwo ari ukwibutsa amateka y'iterabwoba rikomeye Abayahudi banyuzemo nk'iry'Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi bibaye mu gihe umwuka mubi hagati ya Israel na Iran ukomeje kuzamuka, buri ruhande rushinja urundi ibitero no gushaka guhungabanya umutekano w'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Hanyuma rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sena ngigiye gutora ku ntambara Trump yinjiyemo atabiherewe uburenganzira. Kuko iyi ntambara ye na Iran ngo yinjiyemo aticaje inteko ngo banzure ko bagiye kugaba ibitero. Kuri wa gatatu nk'uko bivugwa, byari biteganyijwe ko Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza gutora ku cyemezo cya Perezida Donald Trump cyo kwerekeza mu ntambara na Iran. Ikizamini kidasanzwe ku nteko ku kibazo gifata intera mu burasirazuba bwo hagati cyagaragaje ko nta ngamba zisobanutse neza za Amerika zo kurangiza iyi ntambara. Itegeko rizwi nk'icyemezo cyo gukemura ibibazo by'intambara riha abagize inteko nshinga amategeko amahirwe yo gusaba kwemezwa n'inteko mbere y'uko ibindi bitero bibaho. Umwanzuro wa Sena rero n'umushinga w'itegeko nk'uwo uzatorwa mu nteko mu mpera z'iki cyumweru. Bivugwa ko rero udafite amahirwe yo gutorwa binyuze muri Sena iyobowe n'abarepublikane, kandi niyo watambuka byanze bikunze wakwitambikwa na veto ifitwe na Perezida Donald Trump. Nubwo bimeze bityo ariko ibyemezo byabo ku ntambara imaze iminsi 5 Trump yinjiyemo atabanje kubyemererwa n'inteko nshinga amategeko bishobora kugera cyangwa se kugena bishobora kugena ibitegereje abasirikare ba Amerika n'ubundi buzima butabarika ndetse n'ejo hazaza h'akarere, nk'uko inkuru dukesha France 24 ivuga. Kuwa kabiri umuyobozi w'abademokrate muri Sena Chuck Schumer uyu mu kiganiro n'abanyamakuru yagize ati intambara zidafite intego zisobanutse ntiziguma ari nto, ziba nini, zivusha amaraso, ziba ndende kandi zirahenda. Ati isi intambara ikenewe ni intambara yo guhitamo. Ku wa gatandatu nyuma yo kugaba igitero gitunguranye kuri Iran, Trump yihutiye gushaka abamushyigikiye muri aya makimbirane. Abanyamerika bajijutse muri politike bari basanzwe bafite ubwoba bwo kwinjiramo muri iki cyumweru. Abayobozi mu buyobozi bwa Trump bakunze kugaragaza ku nteko nshinga amategeko bagaragaza kwizeza abadepite ko nta mpungenge bakwiye kugira. Hanyuma rero kuri wa kabiri ushize umunyamahanga
umunyamabanga wa leta Marco Rubio yabwiye itangazamakuru, yabwiye abanyamakuru ati ntabwo tugiye gushyira ingabo z'abanyamerika mu kaga. Nyamara mu mpera z'icyumweru gishize abasirikare 6 b'Amerika biciwe mu gitero cy'indege zitagira abadereva muri Kuwait. Birakomeye cyane. Reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri aka kanya 5 kuri 5. Turakomeza kubana hano kuri News Lab TV, mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza.